escape kaga nacho lya kwata arwa kwata wali wakwata wale balugaza mulaba ine wakwata no problem wamma uli ama mulizika kwa mbali gogo tukwata ate akali wakayagala kada ke mbakakola ino vera ne TikTok yeah kwenda kuinsta dekola hiyo no chengamba ino vera ne TikTok no then era watu wako na sako jisema mwana mama wakola bacha ya wala kamala pesa wamala mwana mulenzo wamala kuchokola kola chiki era kama ne bate ndongo weba koli muse ndakuwa no njamuwa no eche chindu cho ndaka ka video ke yako se siko ina na kama ina ko de tula wale wala ndi kunyiwaja kataka ona kolo ubungu buli wenyine bwa ndaka ko kusimuliwa wena wefumba sina kama natakuwa makolezi kusimuliwa ndaka kwa makati just ngakamba Mzee akunyumira nnyo byakola. Oyo superstar. Kabla superstar. Ebyaddala. Akola ebyo ono mulaba. Tewali kyakola kitabaga. Ayita wemula. Ale kanabo nakola byo. Kati omulaba ebintu byakola. Mu myezi 3 obeena kale mwaka ngako munga babudde ndongo. Tewali shoja kwa kubera kwa baino kusoka ku stage. Wala kana omanje wala kugamba TikTok. Sibe bichi byawe yakala. Amanda akasimula abavubuka. Jangu wano wamma jangu wano. Alaga abavubuka. Abakazi nti bayali. Alaga nti yefa ko omukazi nawe obaze otakubanga nawe olikiriya. Nawe Sino muzabisa yako. Ubona neighbor. Akwate just kakamba. Ndaba no ndaka koma. Mama ndaka akatukona kwako kubako ndaka kujust ngakamu. Ngakamu. Jango tule. Wewe bali